Ka pai. So, ngā whakamoemiti whakawhetai atu ki tā Nga Ariki, matua tama wairua tapu me ngā karere ngā Anahera Pono, matua tama wairua tapu me ngā Anahera Pono, ko te MANGAI, hei tautoko mai ai nei ake nei ai. Ai. Tā tahi e tika ana kia mihi a koutou, e kaha tūhono mai ki enei kiriata, te mātaki mai i enei whakapāhotanga, whakamaramatanga mo tā tātou hahi, oi hoki tā tātou whakapono. I mua i te kororo i ngā kupua tā tātou pāpā, tika hoki kia whakakoria i tōna ingoa tapu, te tuku i ngā whakamoemiti whakawhetai atu mō na tini manaakitanga ko auhia mai ki runga ki a tātou. Ono punonga. Nō kiro mai tātou. Wai hoki tika ana kia mihi a te tena, e noho ake nei. Wai, kia ora, kia ora. Wai koe. Kia ora ko Aishi, Sukingo, koe te tena, o Rani. Nā reira i te pōnei, ka whakahoki i ngā kororo ki te rā o ngā kupua tā tātou pāpā, tahu po te kibirimu rātana. Nā reira, i nei kupu i kororo hea i te rua o akuhata, te tautahi mano i warau rua tukau mā whā. Hiahia ua kupu. Ko te meneti e hiko ai te whatumanawa ki te Tokotoru Tapu me ngā Anahera Pono, ko te meneti anō tena e mohio ai Nga Ariki kei te hiahia koe kia ratou. Aye, so the minute you focus your heart to the Holy Trinity, to the Tokotoru Tapu, to the faithful angels, Nga Ariki Pono, at that very minute they will know that you require their help. So, kia tō whakaro i pāne ki tēnā. Mō koutou, ko tupu ake ki roto i ngā tuahuatanga te Maramatanga, ngā tuahuatanga o te whakamoemiti au o te pōpō o te ao. He whakahoki i ngā mahara ki taua kupu whakatau ki a tātou, tangata koa nei te kāinga tuana i te pātauana. Nā reira, ki te pena e mohio ana koe ki ngā tuahuatanga o te whakamoemiti, pena e matatau ana koe ki aua tuahuatanga, kia kaunga koe wariwari me mau tonu, aha koa te pakeke, aha koa te reanga, aha koa kaihia, me mau tonu i aua tuahuatanga, me te mea hoki, he huarahi anō tērā kia whiria ai te tangata. Ai, ka pai. So, when I look at this kupu, kupu a te MANGAI, I'm reminded of that kōrero that we talked about last night in terms of having whakamoemiti i te ao, i te pō, morning and night. Our whānau, we've been raised that way, to have whakamoemiti morning and night. Do you do that, Aishi? Aye, you do. She does do that, whānau, honest. But yeah, having that understanding, morning and night, but as you are going through your whakamoemiti, this kupu tells us that the moment that we start to focus our hearts on iho ngā mano, matua tama wairua tapu, me ngā Anahera Pono, they are there present with us at that very moment. If you have that understanding when you are having your whakamoemiti, you will notice that your inois are a lot more powerful. It's having that understanding that actually, when you are speaking, when you are doing your whakamoemiti, actually iho does listen. And if he is listening, then he knows exactly what we're wanting. And so, on that, Aishi, how tō whakaro i pāne ki tēnei kupu whakamoemiti? What does whakamoemiti mean to you? Kia nei ko te mea nui, te manaakitanga i hoa ngā manu me ona kaiawhina ngā Anahera Pono ki runga o i o mātai. Yeah, ka pai. And why? Why do you whakamoemiti morning and night? Why is that important for you? Well, kia takina i a mātai katoa, me te uhia i a mātai katoa, ki runga i te aroha me te rangi Māori i o whito. Whee, ka pai. He awhina tēnei pia. Kia ora, tēnei. Oh, ka pai tēnei Aishi. Is any other kōrero that you want to share with our Morehu out there who might be listening? Any words of encouragement you got for our Morehu out there to carry on with their Maramatanga? Yeah, haere tonu to me keep on try to, i te pō me tata,
Like, ni kāwhina ia koe. Choice. How is that, whānau? I think that's us. Also, on that note, yeah, whakamoemiti is so important. And if you get time in the morning tomorrow, take some time to whakamoemiti for our people. Big hui on tomorrow at Wāhi Pā, and whakamoemiti does help. Not very often do you get to see our Māori people from all of their different groupings uniting in one kaupapa. And at Wāhi Pā, we'll see the many different groupings and organisations that sit under Māoritanga, and a lot of them who have this spiritual aspiration for our Māori people. So, pai mairere, ringatu, rātana, kingitanga also, and there will be other hāhi there, our mihinari whānau, and also our destiny whānau. They will be present at Wāhi Pā tomorrow, so it's going to be huge. Whānau, if you are in the area or you got some time tomorrow, definitely encourage you to get down there, but also offer some prayers in the morning or even now for iho's manakitanga over all of us in this hui tomorrow. So, nō reira, ka pai, signing off. He whakataune ki a ki ngā kōrero, pera no te kupu, whakatau ki rā, mā te tuakana e tō te kai te taina, mā te taina e tō te kai te tuakana reire. No reire e hoa mā, kia kaha tau koutou, ka pongi i ngā kōrero a te taina nei, he hoa ai te mea he kōrero a te taina. It's not very often we see a taina step up and give a message like that, so e hoa mā, ka pongia. Nā reira, I runga I te ngoa kaha te mata te tamata wairo tapu me ngā Anahera Pono mai wanoa te māngai hei tō mai, ai nei aki nei, ai. Ai. O mari e. O mari e. Good end.